efrase se wo gigi sika no a na wo kokopie mu biaye bi etise emrache bedwafiem ya se emrache bedwafie no sika ehye wo no to no enye sika ketwa ekokọ bono nyame emra hyebedwafo etimi etua bi de ma wonum a anya saa de akyese nkom twetwa wo nkane ani mu nura emra hyebedwafo no enso etra esum wo free wo pen na Ghana Airport Company Limited kotorka wiem shenje na bia wo mo twede ni wom Ghana sika free wo pepe no dumiensa wo mkoduru de ensa bambofo no nya de wo bema wonum awuram nanso wo mtumi bo modern awuram ene wo mkokosi nkonwa mekowi ase wo mso Ghana sika free wo pipi edu wo mo etuaye wo no anwio wo mayi yense ntwrofie kase Ghana Broadcasting Corporation sa wo mso de etua wo no to anya asem ketwa wo mso no wo mkokotran ase a Ghana sika free wo pipi no achiripo enkron ene ehyemu a yebekọ yebeba na chesemu wo pipi bi kra de wo no atwa nso de ato agu wo pipi baako esi nkonwa me yesesa afie atwa mu na kwadwo ponkroma ehye wo no mbo se sika wo na mfotoro sanso ye ebetua bi ye kwa ye mena gnada kaka guran na chese wo mkeka bomu a sika wo mutumi je ne nura no Ghana sika fofre no wo pipi edu nwotwe ene echire ene wo mje ye na de wakasa ma bedwamu ema adwuma koi eye maami Leila Al-Hassan woni nsentwerofo etwetwe nkomo. The National Task Force is the one that is in charge of our state-owned enterprises, the ministries, departments, and agencies under the ministry. And so we have been going with them today. We visited Parliament House. They were owing about 13 million. They've committed to paying 8 million by close of the 8.5 million Ghana cedis. We saw evidence of that. And then we went to the Ghana Airport Company. They owed an arrears of 28 million Ghana cedis, of which they made 10 million Ghana cedis payment instantly. Then, so we're giving them 48 hours to make the full payment. Wabai anani adio wa gurejina ya woda kano ya maami Leila Abubakari Al-Hassan. Dr. Aduanane entry wano kasa de ma pension bond holders omo de nsambia to na do danko akufo ado nim se ba bia chechira aboa no ehwa ade wo se san nti on sika na nyini ya sabre wo se wodwiri se ye bayere kora abonti ko mo hwe na omo ntranse no muntu bayere ne se ba ya asomde betimi aba kasa mafo de nsama to nsam form ya wo chechira mu de nti a wo susu se on sika na nyini ya wo sa ban hwe na wodo ma de ma wo mo se bra na ban no kasa no na ne kese otua ma ye no edo so se mienu no e no no aka se mienu no na obedi ka atua na chire wo ba beka bra obetua ne aka enti mienu no de ofiti ase atua a menim teta ba de sam obia ensa beka ne de mienu no edi ka no de a o ka so obetua ne o atua na emum ensese bisan eda ho because bra wo kana na edim se obeka se e ka medimu nyina within 24 hours metua ne nyina ben o ka ne se e ka medimu no metua bi na ne aka no de nim da metua e chire de me ba kachire mo da metua aban asema o kan 14th no o si mi de metua na ne aka no de chire e da me ba kachire mo da metua ti no de o meka da o metua nti aban kata se mi tua mi ni aban na nim se enye mi no nko an wo ho mi nu mi ense bi nso ka ho aka se otua be no de o se chire e no ba ka ho asem e do ne ye ka se da bi e se so ye ne ta we ye fi mu dia e di ho na so otua nti bra nka ba ko ne che no na wo betua no kan de wo nyina se otua ma ye preko na se e fi ho ko no if you okono the beso no atua na wo e kan bi go a ka se otua man na wo ntua e na se wo ba bestati atua na se wo ba betua bi bi de wonim da wo betua mpo won kan kire ya yes na ye no na se onye ono kwa ni Minister of Finance or yen close to door ni ha ofo ho ye adwuma the deputies ro nyina ho the directors and also am instructions ka kire se mon ka we nkire the agents a se atua no mon ntua ntia bi yen true ministry no o mo on timelines ye nim so ma ba ye ne se so mo ye mo me ye ya who say emre ya twen no we say a reasonable cost over from kra na kwesi ene ene 24 over there aboko ya say ma ma tintin na de kire wo ha wo de pa kire edu say wo say ne so a na bo say man say na wa Dr. Aduanane entry Ghana school feeding program moaduane no afọ ketrese eno amobon training ni titu ni asantemantem se 3 times mu ane hyemu ya aban no wontu aye to amo ma ne hwe be kopem de fiada aban na nkeka ne ho afom sika mre wo no de a beti agu mantreso aye kire de mu oden enso de ati aban sanse e ka wo mu de nti wo mu ntumi nkodwom na wo makwa akodidwa se de ye da wo no ka no e yade a ehu papapa na ye ntie se de ketrese kasai. So
omatua mba bi de no omaja ye de ye ti ase enye ye school fee ye tua ni nyina bom once ade na so omutua selected district no omuja other district asala ase ye ji esi ka medam ase choboy adama be kasa me de me masem nyina ne se aban no hwe no antua ye ka ni se ensu otonso fom aden ye nim ya ba no ye do ni ye papa na mom de esi ko no na ke ye de ye me kasa ye me ye de bia ne ye ntia se Ashanti region yetimi etua bi ni eje bi ne omu pa che se ya ka no ya nsawrowafo ana ya ntiase san sawrowa no ya sanu aduane a ya eko 3 times ni ya tua ye ka bunya anwamu buya asukra na koya master say adechi no anu anwamu enkwara ni nye energy ni ya bottom no omu befa what 97 pesos ya di pay energy omu tua ye ka san 97 pesos ni ya biem na abani my school feeding say yenye ya adwuma na fie ensunie enfie ensuni mu no ya famu papa afi bia ka anye bia scan ban prensa na se die afi esi mu ba kokora boy se sika ba o se eba no ka o se ba 110 bia o se sika ba Enuache Asante Mantem coordinator Madam Mary Diodu enso ne sentwe for kasa ya wo kirem se sika ye de man koda no sa koda ba ku bia ne de akura nu ga na sidi ba ko no wo sra pan se no so wo mpejam na entumi emwa wo nom na wa se wo mka hunu se Asante Mantem no MPP wo mani kosua ti aba ne nkeka ne ho no metua wo nom ka ma no Sompa ene bepa wo mu da bia mo hise so mu beye na de afumi mu kura mi wuni America ya America ni se me pa wo mo chew ehio sese baby ha drum ya toto yensa me ni se de o ma ye ya di kan ya deda ama ba no ehun se school feeding DSC ni enti yes president say DSC wo hay ya bese bibesi bi enti wo moa ema no moa ya regional coordinators no sese ye homete because uti me bedru ha no nsia se me obasa na pa ekura aduane kura me ni bi we ya maame Diodu ya wono ne di edomani mu ya maame no awonu mu no school feeding aduane wa Asante Mantem Ora Johnson asiodun keta ye dwamtrene edema ND samanyo kuna no a wa friend sam trofo se mumbra na yano ene UPS suapono mu na nura ebre koduru horo na esewone nsa okate nyina trese na samobe kai no machane nso na no ada mampani na do dankwa akufo ado mane bobre ne tebia ode munsam ebeto Ghana fo nim na ndi samanyo kuna si akire etrese be ombeken kan kire Ghana fo no nyesa na tie omo ankasa eba mo be kire nsemu ye e de akire Ghana fo na wo wie kura ene wo kire se hwe wo ka ne plane nyesa bia plane fa wo hwe aban yi a aban ni trimu wotene papa akire se aban sabi waye abesi abem ene sen atraye bebre wo hono mu a sabi wabo e wo na atraye hono mu a ehu hia sika seye kwakoro no sa no mo de eche so mo ka akire Ghana fo sa aban wo nwene Ghana fo ho. Further evidence of the waste of scarce resources can be seen in the many needless political appointees at the presidency. In the midst of the worst economic crisis in living memory, the president continues to make ridiculous and superfluous appointments at the presidency, such as youth ambassador for diaspora affairs, policy chief executive of public sector reforms, overseer of the National Cathedral, church relations manager, diaspora church mobilization officer, policy and coordinator analyst, focal person, la francophonie, technical director, la francophonie, coordinator, special development initiative secretariat, director of special project, manager of operations and programs, 5 technical communication assistants, technical advisor, Zongo Development Authority, 2 technical advisors, special development initiative secretariat. Ora Johnson asiodun ketia ana yetene nkan wa mananso ho awasan to aso ekire mu se ya na otime transesa na ade bi ye ne sere aban ye se obeko ketase se proye kankan ni dwirim nanso hwe asam ne sire pa akwa se bio ahwede da fie na ahwede na yera na mu chesi abo akusie se wona afa ahwede no un se sire pa ekire se aban ketase se ene dwirim wo se wo kono se kura de mpanifo no amu atemu adwa no ehono no omo na ketase se no adore wo mu se tam. Saving our economy also means saving our democracy. So we expect the president to drastically cut down the size of his government to signal a new beginning. We further expect the government to be tolerant to dissent, heed the calls for implementation
of the Constitutional Review Committee recommendations, eschew profligacy, desist from nepotism and corruption, sanction corrupt officials, and be honest about the true state nation. Jamtene de ma Andy Samanyo Konora Johnson na Siedon Katia. Mampani abedi echwe Dr. Laji Mamadu Baumia Srem Sejata ya otese bongoma so enra nano ni kejeti edwa kasem se de nyina enim no na no eje twentwe sa de atofa bi manie ejapade ne niam pempem ankoma ana aseye nam so mode so ato so se wontum kopem mere kakra bi obeyen toto ye me maami mu bosu getire se besia ene wo makwa akwaje na ese panin trafie ma se fuamfo nti Alaji bedru ho no wo so ani dum jadwuma efo ne nadbo mpanifo akasa emo mesigina ese nei yemie no mukodi wonu muja. So enye electrical fault. So omo ahwe ni nyina so nyame adum enchina omo bebie na mo start ejuma. De toso mi eno many president yakasa ana pay before me baha. Ano say minch kanchira mo say me onim say shops are echiye no muhia moa enso enti abai behwe report no wa na ya boa mo na mo etime aye mo ejuma ebe boa mo enti mi mamu nyina shedding na yebeye report investigation nyina ba yedi recommendations no ebeye juma na munyina mum taechi na yenye na bibia nkosiye Piao, inshallah. Dr. Alaji Mamadu Baumia no wie ye eno nwanyamfo Dr. Matthew Poku Prempe ya ono ya nwode ne soafo ono so de na no tu mu bie ya wo kire ma me ne papa mu se wo mu twoma komantuem mita ba ko aye boketia no wo ya ho ne manyina se nchekora obi anso benyane mita na fe bomba ese ebi sibio Fire said, a torrential BSC, and a traffic for it here, and a big CPU. The man in Papa, enjoy the Kuma Sama bread, Papa, the Jaya. Many are playing or Sanchez by Sabus. Parliament, or the teaching them, or the MPs, the get one car home, and by the call Brazil. Popes Cabesi said, the Bayer Johnny ye, the Emma Papa no baby at Sna. The Emma dear, Adea Akye Abia bedroom, Yam Sam from bedroom. Yeah, baby, we do about Payachi, the career baby, near to Abuba, the Johnny for one, and can the way, the person be near Juba. Never person be here, Juma or baby, also, or yeah, Juma, say, enjoy your Washington saying. Obia di bibia sini twedi na se gentleman ka ne be fa hifa ene waba enti asem na aba no ya asem na aba no enede aso si ye dwadi ya mamu se ntwam ho be ka se ade na ye menim se nanado Akufo-Addo nanado danko Akufo-Addo eni ewura Dr. Baumia abai pa wudi edi wudi kumase do ba kumaso obo no ba kumase bas enye basa Dr. Matthew Opoku Prempe. Ye call and some from Honorable Akoto or say near Tiacha Papa Daya. One sorry, Breka Krebin and Hondo no Kakraja, Yensomo, and Nitranko ye. Man for Becano Master, so a baby a trouble now. I am Marasaba Johnny de Mar this year, water 4 pound chrono, and I feel Granasa, Bina Juma DB, a dear need dear Chinafins, Yahya Trenton, Nema, monitoring and evaluation, Papai, Edaya, one so Papa, what Jinny DP, Ewa Madone, ya, 2017, another Dankwa, a Kufuado Boni Din Sombra, now or any Mayer Juman, one shiny, you may be a course on for an initiative, now one Trenton and Nema, Obekano Master and so a brand. Ma ekoso marasebejam 2019 ho so papa so sorry say wo kasapa to sam papa wa ben onim de wo ka na bakwasem ne ngoma wasua kakra no tere say obi a wonim de awo sikasem oye banka no achi wosan aye obi a wawe dare wa amanyo sem ye pa yentie ne nsam bi bra na wote ase wo Ghana marasebejam bra na ni abreden na wo pre
Mr. Speaker, my good friend just said that he could not do the math. He talked about the debt being at 137 billion. How did we get 68%? Mr. Speaker, if you can take his calculator, take your calculator, 137.5 divided by 202.8. What is it? Mr. Speaker, he's a good man. Dr. Akutose. Sabaya na ngumasua betumi agina ye na emu akade nso kwadanya bia sua de ma omo wato wonum nti adehye wa fere no so ben kawe wonum so nsaken de 6 classroom blocks ya befo niema wom KVIP toilet bi bia dan konwa ahyemu ma se to wom saka bi onmonyamfo Emmanuel Eja nhwere senior man ya wono ye mra chebedwa ni ma de shomo atwemanwa bieja ena na wo pound to ma de asemi so ede atumu se na ando dan kwakufu ado wanye wo ma yipamu kura aferiman wo mso nya biye nti enne wo msaka ye de say aban school dan kra block kra yin CB wo ha na ahotosem cause ya share the fourth republic ya to aban fie aduasanam wa na ya to aba ohe mpesu aso bi ni ade a aban sisi adan bebre na aferunko a ye de say aban ye ntimi mfa ntie wo say aban si block dance amai ye so ye kan abato se ba abato ni ye kan abato a aferi ne ne padum edi akutu pa abato na abato se be ye hu ne ten ye hu ese ni dwuma bi di ye sorry ani akona ye akosala se ye to aba de mama yo àwọn ekwo nu benya kwenya kwa abam na hyehyɛ amamanfo yi edi na wo hwa afariman da bia ye bɔ pin no mo hura gyina na mo ta MPP amanekwo achi mo to aba mo tuma ne yefe na se school block mu ni bi na ye koya na se bai Senior Maya Shreno no eni etene kan owie ye ne Mami Juliana Eselkujo ya oye atwemanwa bieja municipal education director ebo onmonyamfa nhiraba so papa pankode ne awakon ena fe onmonyamfa Mike Amwauku ya oye MC wo hose no kurani wo ma yade achechefo nso wanyi wo ma frim sanse wo so hwe aferi Presby Basic School no a won momodem mo no ehyenkrane school adan the way CB papa ko say dia ebi wo ho macro na afare ha ndaso ye nyanyeze nsinde ye grade day papa ma afare man wo school dan ya wesi wa he ehwe location mpa obi a richema na orhwe school dan no na school dan papa so achinyipa oyede na ozini be school sa ye hwe womesu a what's the education is the key to development iti enye chemo ha nyina mi ndo obi a ko school sanko school or classroom pa enye some sort of formal education. It's a school one for so na akaza okawan o me school o school e be a school done egwa papa na hard working teachers na ye afare ha you were very hard working teachers abeni in America dam na say ye reading competition bi wa na afare school but from a representing municipal no barikasi Madam Juliana Eselkujo, Municipal Education Director at Chimangwa Bieja South. Anopai me kan for the amount of say bia utie ye ya na wo kwafuma tie nkaibo na shanon so say mauremfi kra say ubenya aperitivo no eya no ne ya heda e de free Italy memu e na aba na wunya bia na nanom akuafo timi ya adwuma free anopa no a ekosi anwumere sabre ya eja ensuo no egugu akuafo koduadua aburu ahodo ne moroba ne banche ahodo mbadua na fumu no ukoto a wo sore nyina no nya aperitivo ne bi e hye wo kenten ase asa wo kono nsuo na wapeja na wanom una wo kro na hoode ne beba se ya ano ne na ba ko eka ho eye 5G ne se no se nyame ye wadom na wunya bia yi wo hawo ne amane bia ye wo nipadua no kase ntene mu magyamu ni ade ne nyina afiri ho ma hoode a sabi wahwere betentententen no ne nyina esa behim ba ko so ade mizo nti mizo no se no se wunya bia anopai e bia wo mpa aduane emu odu nya mizo ne bi gum se no a wona wo kon emu odu kama ya mango nuaba hodo ne heda keka bomu a heda de afa mfidie mu ni ade a ye de aba amanfo edemirika biti gidigidi ya obia epebi na ode akoye na dwuma nti ba bia wo se bia mantam do nsia ne nyina no nyame ye wadom na unya 5G mizo and office operative oni bia wa wie kura nene de dika wotemen ka frema yisesia na se wo hwe me e wo TV no so a me pa so number na egu ase no frɛ ba bia wo bia no ye de bibe ma no de hia ne se ubedi huni na ye hunu sade ye obesi aye nema e de afa 0246
270 221 0246 270 221 just one open den sanu nyina aba awiye Rasante Yeboa Benedict ana no pe samu ede ma yakosua so mu abebo ye chidom na nakwabra kese na afei ohini ni amakrancha da zo of mami premier ni sorry so ama yewura ama ye odi wa chata se de Adea Akye Abia dwumedi no abrem aji mafuye me